yebo mano baba ngihlangabezene sengikhathile indlela zakini kungaba nini ngiphila kabuhlungu sengisibonelo sokuhlupheka emhlabeni bazali bami ngihlangabezene sengikhathile indlela zakini kungaba nini ngiphila kabuhlungu sengisibonelo sokuhlupheka emhlabeni wemntanami ngilapha kuwe mthunya wabo umntana uthi angizokutshela ukuthi musukhala uzobe usezulwini ngizula emhlabeni ngizula ngifuna abazali bami ngizula emhlabeni angibathole ngiyobathola ezulwini salani lo mhlaba wenu salani lelizwe lenu umhlaba wezona umhlaba wohlupheka sengihamba ngiyobona abangcwele salani lo mhlaba wenu salani lelizwe lenu umhlaba wezona umhlaba wohlupheka sengihamba ngiyobona abangcwele. Ayi ngizwa ukuthi ngiyathemba nibheme nakho lapha ke ivideo kade idlala lapha ke insizwe embili lapha nezicela support lapha ke ezizimisela ngokuthi ziyokhipha ke umucu omnandi kakhulu. Ngiyathemba ke ngizwa ukuthi nawe uyazibonela ikhono lezi insizwe futhi ke ukuchaza abantu abaningi kakhulu ukuthi lezi insizwe mangabe uzibuka zombili engathi zikhubazekile lapha nenye ke uyayibona lapha ukuthi ngathi ayikwazi ukuma ngendlela omunye impela mangabe ngibheka ngathi ke esimeni sokubona lapha na uphazamisekile kancane into enhle engaza kethu kumele ishayele ihlombe lapha na ke kusupportwe lezi insizwa ke ezimbili lapha na ngaza kwethu yila sibona amagumede sengiphuma njena kodwa ngiyathemba uzibonele mhlawumbe ukuthini lwakhuvo ke ngalolu daba. Mina ke ngenza kwethu siphinde futhi sihlangana kwenye video elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lumnandi ngakhohlwa ukulandela ku Facebook @radio nkezo nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.